vukorhokeri bya nkoka byo fana ni ku susiwa ka malakatsa ya swa vutshunguri byi tlhele byi sungula laha xibedhlele xa Baragwanath. Leswi swi ta endzhaku ka ku va Ndzawulo ya rihanyu exifundzeninkulu Gauteng ya hakele mali leyi a yi kweleta vanyiki va vukorhokeri endzhaku ko kombisa ku vilela hi vatirhi va le xibedhlele. Tolo vatirhi va le Bara va hlengeletane ehandle ka gede ya xibedhlele laha a va kanetana ni ku va tikontraka ta vatirhi va xinkarhana va madzananungu ti nga pfuxeleriwi. Vatirhi va ri leswi swi nga ha va na ku onha eka vukorhokeri bya swa rihanyo exifundzeninkulu. We felt the impact, of course. I mean, 450 million is a lot of money that we could have serviced other needs of the organization with. So we had to carry those invoices and ensure that they are paid in the current financial year, which obviously had an impact on the overall budget of the organization. So yes, whatever happened in 2020 had a major impact on our overall baseline allocation for the department. Ko va ntsena tikontraka tin'wana ta xinkarhana eka leta madzananungu leti nga ta pfuxeleriwa. Leswi swi vangiwa hi ku va mpimanyeto wa Ndzawulo ya rihanyo exifundzeninkulu Gauteng wu hungutiwile. If I had budget, I would retain all of them because they played a critical role when we were really struggling as a province and as a country. But unfortunately, we cannot appoint all of them. We will be waiting for the CEOs because there was a meeting that was held on Tuesday. We'll be waiting for the CEOs to submit their needs, and then we'll be able to then appoint those ones that the CEOs would have prioritized. Vatirhi va swa rihanyo a va thoriwe ku pfuna hi nkarhi lowu ntungu wa corona a wu hlasele hi matimba laha tikweni.